لسر وان قف و تهدیدان نویسکار بو بیا سر جه سویده میوانه منه مامستا بو بی دمتا باش به افچه شره یاکو پاکه که بحث تکه بتنه راگهاندنه پروپاگانده یان براسی پلانک جه وی شریرت پیکانین قالك سپاس سلام وريش بو وبو حمود تماشفانا ل بالراسي قالك جرام قوتي واني زمن ل ازي رجاك شبابكم ازي بيت جري حبك كي دريج بيفم اگر امكانات قدنا قدور برسام بله مامستا بردامك باش قالك سباس مالا سپاس والله بکش ها بري هر شتي ام دخوازم بيجنكم PKK ve Cenab-ı Vecika berinha nükşeye fotoğrafiyatku ve amtım dibecin PKK rehsine kişilere fey devlet tadagirker ya Türkiye hati damızrandın le dure ev PKK'ya kubuya İran, Irak, Suriye Türkiye ile tüccari ne buya a Kurda. Jibona ku ev tevliheviyat derke hak gibi em begerin seri damag desturu bernamaya ve programa koyi ragihandına pedekede damızandına ve ragihandın duvul diyare ku dibe hamu parti rehisin kesu kasati lizi şoreşebi emeş hole rakin lizi şoreşebi angol lizi wan an lizi Türkiye lizi daki kerabe wan hinek bejev kirin ku keziyene famdakin lomaji hatta rojero kare fakirutin nha em baş düzanı şer ne şerri PKK dibi ili em jibri Halid derkebin şerri İran'ı و Türkiye hemberi başuri Kurdistan'ı. Şiberku başuri Kurdistan'ı veke hamu temaşavan düzanın ku de Lozana 1923 fikramını li azvecim rastiye ve Kurdistan'ek azat u serbuha de Lozan'ı de derkebi u ala Kurdistan'ı azat ve hamu cihadı be belak kırın uhlundan. در زبان داگر کلمه او کو به لوزانه تیگ ببین و در لوزانه دو وقت لوزانه یکم او فکر وام سر کرده لی شبر کو او نکان راست بکن شخور پککا خو دامزراندنن و به دست به پککای دخوازن لباشوری کردستان تبلهبی هر هبه دا کو دماغ الولاد کی بر بسرفونه فره و تبلهبی لنباوی ولادی هبه ونكان الحدود والسنين خوشي بباريس قال لك زحمات دبك او دولة او قولي بدولة تكسر بفهم. بله باشه مامستا جبال بيجي كذا هكذا مشاهدة بالدوام بكم بله بردامك مامستا كرمك اجبر بيجي باندا غير كريمه باتش دا وان حركتين خو انت بالهبي بخاجر راس نكابكن حمو بدستن فكي كذا یک ev, دو دوی ام باش بزنم کو هلبجارتنا سرو کوماریا عراقی هی و دوی هلبجارتنه ده که نامزد پارتی دموکرات کردستانی وقت خیای اوه درکب و پیش دی سرو کوماری به دستم پدکه و هبشیوان هات ایدی سرو وزیر جیکا و شیعه به هلبجارتن ابجی نای حسابی ایرانه جبر کو سرک کمر و سرک وزیر دماج دست ایران درکبه ایران لوی نابچه لواز دبه و اف لوازی و کردستان که سرفه بهتر پیش ببه و بهتر کردستان و هلوست و خورتر ببه ایران ببه نقصیر عراق همه ملکانه بهجه پارتی و پارتیاک دستلاتا عراق الگل کو فدراسیون نام دزانش بونا گواب سر نکردن یعنی Armanca İran'ı evaku lehrbijartına parti ser nekebin do le Bağday iliş arınser büroyen Parti Demokrat Kurdistan'ı rojnamaya apoyan İstanbul agli İstanbul ke vaşandın beserek nivîseyên xwe li dijî partî û hilbijartinê gelek helwestên xerab û nivîsên xerab datîne amilî tarîx divê pirsêle ew e ku em dizanin dagirker her wextê roja rahmetiye Barzanî dest bi şoreşê kir û heta roja îro her çar dagirkerê me tim bûne yek da ku wan Barzanîya şolê rake ji ber ku wan zanî bûn heger Barzanî heta hebin
Kurdistan'ı hebe u İroji ev federa ku İro destemedi Irak'ı gibi ser bir rebazi hati damızlandın. Şiber ve hemu dagirker yekin. Pırsamın ebeş kurda. Madem ki her çar dagirker ilme yekin şu boğuna ku başırı Kurdistan'ı teyip bibin. Gel ol her çar parça Kurdistan'ı çima em nabın yek da ku ve hebuna fe باشه ما مست بو به پرسک Başka من دوی bir درباره ده şey هيا ما مست بو بله خلاص خلمو پرسک من دوی درباره ده هيا تو بيجي بلانك ایرانیه ترکیه لدیجی قواریا کیانا هریما کردستانی باشه دوی یانجی هریما کردستانی وی چبکه بجاردین لپیشی هریما کردستانی وی چبکه Naha em hemû tiştekên hüsê Başûrê Kurdistanê ev jî kêmanî. Divê em bêjin Kurdê çi bikin. Ma niha Başûrê Kurdistanê bibe dewleteke serbixwe. Ne dewleta hemî Kurdayî belî. Divê em Kurd çi divê em Kurd berî her tiştî xwelbakur xurt bikin li hemberî hemû êrişên Türkan li Bakurê Kurdistanê xwe pêşandana bikin li hemberî kiryarê bûyerê wan serî hildin. Lê ev tune ye. Divin İran'ı em muha bikin. Yani em Kurd divi em çi bikin. Ne be Herêma Kurdistanê. Yani li gor mişaş. Herêma Kurdistanê rebena ve çi bikin. Desrazî ve çi bikin. Parlamento danî hemû dezgehê xwe danî bûna ku Kurdistanê serxwe amade bikin diplomasiya gelek xwe cemaşînin gotinên Serok Barzanî yani her gotinek bir gotinek zerrînin li em Kurd ve kıymetê nizanin. Yani divi em pirçe xwe bikin li hemberî êrişên dagirkera her çarpırçe Kurdistan dibi em Kurd çi bikin. Heger em Kurd xwe tebne serî hilnerin xwe pêşandana nekin. Hatta hinek bûyera jî dibi em bikin ve her Başûrê Kurdistanê bibe cihê lîstika topê dagirkerin. yani خوابشاندان و تنه بس بن یان دوی کارا که جدی واره کرن ما مست بو به Yani vakme got karı ciddi ki yani kar ev ciddi ne bir bela boka ne bir nefisandını ne bir gotari em pişta Başûrê Kurdistan'ın ne ev nemadı ev demavi derbas bu halas bu çu demagı Türkiye bu kesin iri şekil Başûrê Kurdistan'ı bakın dibe Kurdin Bakur ku partiyen ki iro dibin em Kurdu Kurdistan'ın behazaran ser hazaran ze hazaran 5000 çok az kuvvet tavan abi bara 5 kesmişi derkebin xwe pêşandana bikin bi em dijî vê êrişênin. Lê deng tune ye. Gelo Rojhilata Kurdistanê ev ê çi bi rebena şerê xwe dikin. Yani em ji wan jî kar hurmet dikin rêz û şirabê men bu hemû tek û şerên wan jî şerê xwe dikin. Lê ha herî xerab Tirkiyeyê li İran dayî pêş li dibe İran li Tirkiye û dîsal Îranê jî xwe pêşandinên girseyî ku bedela wê çi dibe bira bibe dibe partî û rêxistinên û temama Kurdên Bakurê Kurdistanê derkevin kolana. بله ده نرناته ده اف گفین کو پکه که بحث دکه و بسر کفن یان و ورن پوچ کردن جالیه هریما کردستانی هزین پیشمرگه و Niha PKK tiştekî nabêje. PKK çi dike? PKK İran çi şwar dibêje ew li gor wan daxwazên Îranê dixwazin têk bînin. Ez bawer nakim yani divê ki ber ne destê xwe de İran bi êriş bike ve êriş bike. Ew dizanin ku êriş bikin ew ê holê rabin. Yani nikan dola peşmergeyên qehreman ku hemû bîr û baweriya wan xebat û tekoşîna wan ji bo Kurdistanek azad û serxwe ye bi bîr û baweriye. Lê PKK û endamê wan ne bi bîr û baweriya Kurdistanê de ye. Dibin bandora Îranê de ye. Eger İran ji bo Kurdlar beraber hep dikanin pêş êriş bike. Lê êriş bike zarar tek mezin wê çê bibe. Helbet Kurd divê wek Serok Barzanî got şerê Kurd li hemberî Kurda heram kirbû. Helweste gelek rastî lê dema ku du ji min PKK ku wek lîstika ku partiya wan e bixwaze êrişî peşmerga bike helbet divê êriş divê peşmerga jî xwe biparêze. Divê parastinê de ki her ki ne em nizanin. Lê ez xwe ne alîgirê şerim. Lê dema ku PKK êrişkir jî divê tu cerî nefû kirin û dujimin dagirker wan dixi pêş. Ew emir didin PKK zilamê xwe Cemîl Bayê ku wekî hûn jî dizanin zilamê Îranê ye. Yani İran çi bêje ev ê texîj yani ji ber wê divê hem Kurd agahdar bin hem jî em li hemberî hemû şer yani ez dibêjim em ferqa me tune em hemû pêşmergê Kurdistanên dibêj bo wê kar bikin pêşmergeyên qehreman îro çekên azadî û serxwebûnê hildanin divê li hemberî hemû êrişên Kurd bêser wan bêser Kurdistanê xwe welatê xwe biparêzin.
gelek spas ji bo nivîskarê Kurd bû bi eser ji Swêdê tu bimira bû gelek spas ji bo beşdarbûna te.